Ono što se nikako ne propušta je vaša omiljena emisija Zadruga Narod pita, a ove večeri će na vaša pitanja odgovarati Lazar Čolić Zola i Bojan Boki Simić. Pripremite brze prste jer će samo od toga zavisiti da li ćete vašim favoritima reći šta mislite o njihovom učešću i postupcima tokom trajanja najgledanijeg realitija svih vremena. Njihovo učešće poteklo je veliku prašinu, a mesecima ste pratili svaki njihov pokret i potez. Sada je pravo vreme da ih suočite sa vašim mišljenjem. Vi ne zaboravite da zovete broj za uključenja, kao i da pišete na društvenoj mreži Twitter svoja pitanja i komentare sa hashtagom Narod pita. Voditeljka Ivana Šopić bit će domaćin ove večeri, te će se postarati da raščivija sve teme o kojima su ovi zadrugari dugo ćutali.